Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 7. Tinapanglaw, saan apagan ano oray dagiti kakabsat na. Di mapilaw nga awan ti gayem na. Oray anya ti aramiden na. Awan ti maawis na agayem na. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya, mga sawa kayo manen, papa? Awanan ti inam. Isuadyak makabasulan no mga sawa ak manen. Ha? Kan may isa, kasapulak ti kadwak, tapno mangged. Apay, adda reklamom? Ah? Awan, papa. Nakla at aklaang. Nasaya at mo't tapno adama ko na nga inak. Agyamanak no kasta. Agyamanak, tamawatan nak. Kasla kay kayat ko dito'y. Ngam ti makikabalay kada papa, lola. Awan babalin ko, taisubot ti kayat ni papam. Sana balay, tano adda oras mo. Mabalin mo latamot ti umay dito'y apok. Uwan lola. Ben, naisagada kong dagiti badom. May kan, agawitan. Uwan, papa. Mapang kami nanang. Sige lata, tunay. Katno bilang takayat ni Ben ti umay dito'y. Palubusan niyo kuma. Kasigurado akailiw kunto ti apukok. Awan pagdanagan nyo, nanang. Ben! Ben! Apay ka diyan, ti. Kunak, aginaw ka iti plato. Agsagad, kan aglampaso ka. Ha? Kung amin, anti. Napanak nagsakdo iti danom. Ala, agawaam. Inawam dagiti plato di talababo. Kalpasan na, aglampaso ka. Awan, anti. Ang mamigatak pa'y tamabisinak. Ingka mga iti ugot ti kangkong di talikodan ti balay. Taiso ti ilutom asidaam. Anya? Ano kasta? Inlumang dati bangus alinuto da itay. Anya pa'y lator orayam. Ingka mga iti kangkong kunak langarudan. Uwan, ante. Nalpas kan anangan. Mapan mo labaan dagiti ulos kan kortina. Kalkalpas ko anangan. Ngam ibaundak man ang aglaba. Da kayo muti aglaba tanabambanugak, ante. Anya? Ibabaon ka? Ngam songbatan nakpailang? Da kayo tawan mo't aramidan nyo dito balay. Ay, buisit kakit ding obing! Siyak itatinam ditoy. No anya ti kayat ko, agtongpal ka. Anya? Tapno ibagakan ka. Sa anak nga inasawat ti amam, tapno agbalinak laeng akatulong yung nga agama. Tandaanam da ita. Anya ti aramidam ka ni Daisy, ha? No adda ibilin na kan ka, tungpalam. Nagrigat lakit din ti awan ti pudnong inana. Awan ti mabalinam. Natayin ti inam. Isuan ni Daisy itan ti inam. Ha? Isu ano kayat mo tinasayaat? Tungpalam amin nga ibaga ni Daisy kan ka. Naawatam? Wan, papa? Nay, Ben, apok. Lola, dito yakon balayo ko ni Lulong agyan. Apa yun, apok? Di mo kaya ti agyan, iji balayo? Nakawi-uyong mo ti may kadwa nga inak. Anya? Manipod idinamon na, adinak ayunan ni papa. Naguyong. Apay ngay akasta. Iso adituya kong balayo. Mabitlaang, taawagak ni papam, apok. Hello, Tony. Hello, nanang. Imbawagak tada dito'y janak mo. Di na kanun kaya tagyan di tabalayo. Nanang, ugali ti may nga ubing. Talaga amauntan.
Ay na, nanang, saan kayo kumamot nga agbalin akong sintidora? Maasyanak ngamin ka ni Ben, Tony. Apay, anyaya man ng timpur-tulong na kada kayo. Ay, Ibaon yun ni Ben nga gawid, nanang. Amangan no sawon pa'y ti asawak, akong sintidora kayo. sige. No isuti ko nam. Pagawidak nga rudan ni Ben. May saldawan nga agpag na pagnaak dito'y parke. Ita, malaman. Uray dituya ko nagpalabas itirabi. Itay kapay, apalpaliiwod baraw. Anyat na agad mau. Ha? Siyak ni Ben, tata? Ay, syakmut ni Dagol. Nabayag akon, ngagpapaay kas kameraman iti daytoy aparkay. Kasta ka di, tata? Malaman, sumipngutan baraw. Apay nga da kapay la ditoy. Awan ti pagawidak, tata. Iso adi tuyak latan na maturog. Ay, nukasta. Umay ka ije daguskaw. Ije kan amaturaw, baraw. Napanangatan ni Ben. Awan mat iji balay dananang. Taimbaon na nga agawid. Saan mat anagaw awid dito'y balay? Ha? Manaktakla ang ititrabahom jay anak mo. No sa dino kat tinapnapanan na. Ay, makapasuron tikas dyan nga ubing. Anya nga tayo tinapampanunot na. Amangan mat no kaslamo la itiinan. Sumangpet tulaang, makabil ko. Rumbang laang adisiplinaam jay anak mo. No nasayat da kanyak dito'y. Dituya ko na makipagnaad. Sa anak nga agawid, tadyak matla na ragsak iti dun na ti amak. Lolo, saan man atilayaw awit at tao diti balay? Ay. Inton bigat, papanawin nyo kanumatlang day tao, ako na ni Papa. Tagiwat mo, ang mga numangag na ka ni Ben. Gusto matimbangan ni Papa? Kunaklakit din no dituya ko. Pagawidan nyo ka no, Sa Lolo. dino nga itan ti papanak inton bigat. Makambuditan. Uray kas tuyak, adamat na saya at apanunot ko, Lirma. Anya? Amok mo't ti makigayam iti padak a tao. No nasayaat ka a tao, apay nga rod nga adda ka ditoy. Amo ti Diyos, kayat ko ti makigayam. No kayat nak. Makigayam ka kanyak? Pakpakawan, pagan ano ka kumamot ngay nga agbalin agayam. Ha? Agbero kay ti kapadpadam, taiso ti gayamam. Ha? Una yun ti kastoy, kasasaad ko. Gapo ka di kastoy ti kasasaad ko iti biyag. Kat awan mayat amakigayam kanyak, tata. Ay, lading itak, Ben. No siyak lati masurot. Uray dito'y kakuman nga agyan. Sana bali, tata Dagol. Pudnumot ngamin. Asyak kat nakakaasi nga anak. Awan sirsirbik a tao. Adya nga tanwag subli ka iti sidong ti pamilyam. Saan arumbang ang makigasang gasat ka? Yak kayat. Amang ano nakarkaro agurain nak ti amak. Kanti agsyuman kanyak. Sige nga ron, tata. Agyaman nak iti panang padagosyo kanyak. Ay, mabitla ang Ben. Ha? Apay ka di, tata? Kumusta kan, Ben? Kumusta ti panagpaay mo dito'y simbaan? Kas may sa sakristan ni Padre Armand daw. Ay, nasayat mo, tata. Saan laday ta, Imbiro kandak pa iti tao. Amang sponsor kanyak iti panagadal ko. Ay, kumayat ang arod. Nasayat no kasta baraw. Dakkel ayaman ko iti Diyos. Kastamutan kada kayo anang tulong kanyak, tata Dagol. Awan anyaman na, Ben. Maragsa ka, nak. Gapaw, ta makaadal ka.
Maisakan, anay a maestro Ben. Mangisursuro kan, iti may nga universidad. Utang ko kada kayo ti amin, Tata Dagol. Banag adyak malipatan. Inaramid ko lang tiamok, para iti pagimbagam. Hanggang uray pahinukas ta. No di mo mo't kinayatin apan iti simbaan. Amangan, no di mo nagteng ita ti ayan mau. Kinapudno na. Makulkula pa nakidi. Ta nakakaasyak, Tata. Sumsumrag iti panunot ko ti agbalinlangan ng agtatakaw. Kasla kayat ko ti agrebelde. Ang dakkel ti yaman ko iti Diyos, ta inlisinak. Nagasat ka, Ben. Tauuray kasta tinapasamak iti biyag mao. Pinilim, tinagpaidalan iti pagayatan ti apaw. Pangasing kumahambakait. Sa pulang kumani Ben. Anya, amo na ti pimanaw. Amo na mat nga rod tagsubli. Ada na kay magakanyak iti address na. Kung natin na kay magakanyak, mangisursuro ka no itan iti may nga universidad ni Ben. Ha? Kaya't ko makita ti anak ko. Sakbay amatayak. Saan? Agimbag ka pa'y, Tony. Papigsaom ti pakinakam mo. Anak ko ni Ben. Katrumbang laeng. Nga daited ko atawid na. Anya? Saan ta Apolos anay kan iti uray may salak o mga anak. Daisy. Isungawan sa bali nga agtawid kadag iti naipundar ko. No saan ani Ben? Sige. Bayam tapasapul ko no sa dino ti ayan na. Agyamanak, Daisy. Ben, at datao ngay may dito ikat pasapsapol nakakano ti amam. Ha? Masaksakit ka noon ti amam. Kat kaya't nakamakita. Itapay ang masakit. Sana lang malagip da tao. Manunatawan tinapalabas. Ngam didak pulos pinagan pinasapol. Itatag sakit. Pasapol nak. Tapno niya. Aywanak ita. Barok, maawatang ka. Noon niya ti karirik nam. Hanggang panagkunak. Sana rumbang agibales ka. Noon niya man. Tinagkurkurangan daken ka. Tata. Nagasat ka. Nalasatan tirigat. Mamatiak. Numapakawan mo kat nagasgasat ka pa'y. Kinapudno na. Napadag kanyak ti amak. Hanggang ti agsyuman kanyak. Kat nauyong kanyak. Tirigat na. Ayunan mo't ngamin ti amak. Tinasayaat. Kaduaan ka mapan iti lugar yaw. Agyamanak, tanagpakita ka matlaangan kanyak. Ben, anak ko. Tatang, anyat napasamakan ka. Anyat sakit mo. Kanser iti utak ti sakit ko, anak. Katamo ka. Sana kun nga agbayag, iti daytoy abiyag. Iswa pinayaban ka. Taited kun kan katitawin mo kanyak. Katsakbay amatayak. Kidawag ko matipang makawan mo, anak. Natayo ni tatang. Naimbaglaki din tanagawid hak. Tanusahan. Diyak ko man nakita ti amak, iti maudi agundaway.
Ken saan mo kumaanaala ti tawidem ken kuana? Saan matkit daday tati importante? Ken naimbag nga rodada kayo anang kuyog kanyak, tata. Manya nga ita. Dua kailangan di ti agsyuman ken ka nabatay. Una, anyang nga rod. Awan mat anak da iti day ti tatang. Mala, uray kas dya iti naramid ti agsyuman ken kayday. Ay wanam lata. Di ka gimulmula iti sakit tinakam. Uwan tata dagol. Ada ginatang ko amay sa kaban na bagas. Ken pangkusina nga abastuyo, anti. Ben, Umanay mo't siguro dahitan nga abastuyo dito balay. Kabayatan ti kaawan ko. At dapat kasapulan nyo, ibagayo lata. awanan, Ben. Mapanak nga raw din iti dagos ko. Tagsubliak ang mangisuro. Talon nga aldaw tilangan ko. Ben, at ako maibagak. Anya da jay, anti. Mabainak unayin kan ka. Ngampos ko tiropak. Anyang ingarod. Kat nagbasulakan ka. Ha? Pakawanan na kumakadag iti madingay nararamid ko kan ka. Pagpapabawiyak kitan ti amin. Diin panunutan day ta. Lipatan tayon day ta. Sakit lang ti ulo day ta, anti. Ben, Pakawanan kayo, mat. Ket, imbi lang kay matan, kaspudpud na nga inak. Gaputa asawa na kay kat nga roday di tatang. Aywanan kayo, anti. agyaman ako na ikan ka, Ben. Nakaimimbag ka unay, anak. Nagasat dagiti napanglaw a mailaklaksid ken maidaddadanes tano isuda ti dumawat iti tulong ti Dios ti manaraken kadakwada ket agbaligidanto iti odina. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.